Hayi, thina silayo ingqondo ukufoma i-political party entsha. Thina esilapho njalo futhi asilali lokuthatha amandla kwezombangazwe, asilali le-state power. Thina esikufunayo ukubona i-justice iqhubekela phambili eZimbabwe. Uyifuna i-justice okube lokulingana okufanele for umuntu wonke. Wonke umuntu alingane, ungabi lophezulu komthetho, ungabi lohlukunyezwayo ngemithetho eyikhoyo. Yikho esikukhangeleleyo kuphela. Ukukhuthaza abantu kusasa ungabatshela njalo lapha la ku-video oke wakukhuluma laphana ukuthi ukukhuthaza abantu. Ngikhuthaza abantu ukuthi kusasa bengaba ngumsindo, ungabe lo muntu botshelwa izinto zombangazwe, ungabe lo muntu ozabanjwa kuthiwa benze lokhu. Umuntu ehamba ekhothi njengomuntu okholelwa ekuthini abantu kumele belingane, njengomuntu okholelwa ku-justice, uyahamba enkantolo uyekumo ulalela iruling kaJob. Ungayenza umsindo, asifuni umuntu botshela into emayelana lezombangazwe. Sikhalela ukuthi umuntu ephonguba khona ngale ethule emile kokukhana kuqhakatheke ukuthi abantu bephonguhamba ubuningi babo. Into esiyikhangeleleyo nje. Ibizo lakho? Comfort Nceku Mpofu. Wena uyini ku-Sikhala Trust movement? Sikhala Solidarity movement, ngingu-youth president.